मैम खुरमजरे ब्रीबस इम्पैक्ट न्यूज ने मनुम हुनगी थरमदा खेतुमी प्रेमचाना मैम तराम नोक्सरी ngasi khare do matang asi maru oina manipur da corona virus sandopa covid 19 gi laichar asen maram oira kanda matam sangna curfew kya tawduna lakhre aduga hawkiba tang kun gi tare tagi amukhana curfew sangdorok poduna ngasi fawba curfew tawragani haibagi wafam thamkhra matungda ngasi dagi su amukhana ogosi tang tara fawba curfew si makha sangdaba yabagi othokpa lei haibasi pawgi source kya dagi hainari hawjuk fawgi oinadi करम मतम फाउब कर्फ्यू से सांगदोकनी हाइबदी कंफर्म ओइबा बगी ऑफिशियल की ऑर्डर अमदी फंगब लेत्रे दुमकु मसी तांग तरा फाउबदी सांगदोकप याना लेरी हाइबगी ऑफर मदी लाखली अदुबु कर्फ्यू से कयाम कुइन तौगदौरिबनो अदुगा कर्फ्यू तौबु खक्तना अखोय सि लाइसेट असिबु नाकथोकपा मसिदगी लाक्सन बंगमगदौरिब्रा नत्रगना अखोयगी लेरिबा अहोबसिंग असे इयंग यंगचंद्रब्रा हाइबगी ममी से चाउ तारकपगी यामना हाइनरकपा मरु ओइना पोथिप ओइबगी चांग असि नोंग नोंगबगी हिंगलकपा मी सिबगी चांगसु हिंगलकपा अदुगा नुंगाइतबो थोदोक कयामा ममा अपा अनिम काइनखिबा ममा मपा मबुंग काइनखिबा सिबगी चांग असि नोंगमदा तराई मथक सुम लाकपसिना मरम ओयकांदा मणिपुर दा लेरिबा कोविड 19 गी लाइचर असि लाक्सनबो फनकन होनरबसु ngamdrabra policy kayama plan kayama watlabra natra policy kayama plan kayama leina fail oirabra haibgo from lakpa duna curfew si matam kyam sanga tawdoribno curfew tawingai manungda kudong charaba awaba kayama mayoknariba sina karam tawdoribno natragana miyamna covid appropriate behavior asi khangna na thairabra haibna chingmusing asi khanana bangasi koina pujaglibu topic asi COVID-19 curfew for how long have hiramasi matang ni du hai hiramasi matang da online kuthang da manung hunna chawi abina balangchin biribasi ahan bada hanagi Indian Medical Association Manipur ki president oibiramba Dr. Syam Kumar Laistram ni Dr. Muhammad Taram Mokshari aduga matang lengsin biribasina social activist asang kasani tamo asang musutaram Mokshari aduga mathang lengsin biribasina Joint Committee for Public Awareness on COVID-19 samna JCPAC ki members oibiriba Abdullah Fundrain Mayumni Abdullah Sutara Mokchari ay han bo fam si doctor hana laksige doctor maruina khoi Manipur hoju ju thenari ba kudong chada ba habdi lecture asigi kudong chada ba si number 1 da anaba positive oibigi sang si khoina curfew thamna tuan ba packet pa yama thurang kya ma lenga na packet na hengelakpa ngasi gi su report lakhre ngasi punna lising mangaga haukiba pung kun mari sida lising mangaga chamri umtharaga taruk hari ba masing asi test abu matamda miyoi chatret ka yankhai humdoi positive oikhre aduga miyoi tara mari mana sikre haibagi report che haujik ta phange aduga masi haukiba minute kharani asi leptana ngarang amadi haukiba nomani sida khara handharabasu madusu test tawbagi masing asi handhabadagi handhabo oirmani haibasi miyamna panaba miyamna hainaba wafamni aduga positive oibagi chang mi sibagi chang ase somosum hengalakpa curfew thamkhre minute tarani goiba kan ma curfew thamkhre adumakpu curfew thamagasu curfew thamibe manungura akoina pakat loba yaba kari ahoba awatpa kya leibagi haibasi yeng chindabagi mami asi positive ki rate duga sibagi hengalabagi rate asono maxing takle aduna curfew si kaya yamna kuin tawdoribno curfew tawringai manungda akoina tawba yaba sing kari tahorabage natragana akoi miyamda handagi hauna tuan back sportsing lenga ki makai dagi miyamna gyan ta da bagini haibu wafam se duma khare ga lagi dawribra natragana anoba strategy ma aibadi lecture asu phajan na buhona bada yes miyam ju mathau tai miyam ju wakhal taba covid appropriate behavior ngak pai basi amna muk mathau tai adubu miyam na wakhal ta dre masi sumai sum curfew toroga thamagani haibi wafam asi laklagadi curfew ki thamba sina maram mora kan da khudong charba kyam su mayuk nari binina curfew si kyam kuin thamgodoribno curfew thomlingai manungda akoina packet hobo singasi packet hodrabra abi packet ho yawa sing packet hodrabra abi wafam lakpochida ahanbada doctor gi wafam thambiyo ay akoige curfew sin ahan bagi numitang taran ni pandegi numit tarani tawbsidadi akoi yamne hena handharoi adu numit tarai matungdadi taran ni pan matungdadi akoi khajitang handabase khara ui kaino dama sagi mayam punna kaithen da punjan bagi launa bai chang che handarak panina ado curfew se tawbadi akoi lockdown curfew tawbase phai hairaga su
सोम नाकन कोविड की दी खरदे अखोई सोइदन फगनी तसेंबदी अथापद लेगिबसिंगदसु कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अनकपद लेगिबसिंगजु कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग साइड डिस्टेंसिंग मास्क एंड हाइजीन अदगी मियाम पुनब गैदरिंग तोपसी मसी मयाम सिदी हैंड हाइजीन कई की मैम से या मरु है सी सिंह अखोई मियाम से खर वाटलब्रा अखोई मियाम पुनबसी सोरोक पुनदे न युम पुनब थौदोक वाथोक मी कुंदे हेंद यादे हरगसु मी यांखै चामा मरिफु अदुम पुन लैब सुमसे अखोई अदुम थेंगनरी अगना मसिना अखोई कैनोसी अखोई कोविड सी अखोई लाक्षणब ngамदबनी सरकार की माइकईदगी अखोई सरकार हाना अखोइना कन्न हाना लाउजरंबा तोंगानबा कोविड की डेडिकेटेड कोविड होपसान ब्लॉक तोबियो हजिक अदुम सेमबा होरे अंगांगी तोंगानबा कोविड की सेंटर थंबियो अदुम थमे कोविड होम आइसोलेशन सेंटर कोविड केयर सेंटर अदुगा ऑक्सीजन करके दे लोय मतिक चाना लेरे अदु अइना पंजनिंगी नसाइगी हजिकती अखोइना आईसीयू गुंबसिना हाकी कन्मीगी थवाई कन्नबनीबा अदुबु मसागी अखोइना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से मियाम से नागलक तरगदी आईसीयू सिंगिदा मी सिबगी चांग से हेनेब इसम समना लंबी फतब द एक्सीडेंट थोगा अखोइगी हॉस्पिटल दंग आईसीयू लिंक पे वेंटिलेटर न यारोइबा लंबी फब हाइदी अखोइना मियाम की मरकता हागदी अखोइ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से फजन तौबा मास्किंग फजन तौबा हैंड हाइजीन फजन तौबा डिस्टेंसिंग तौबा गैदरिंग पुनबा अदगी रेस्पिरेटरी एटिकेट लोखुब खोटपद सेक्शन बा अखोइ सुम मैम सी मयाम मरु ओइरे अदुगा करिगुंबा हजिकि लॉकडाउन सी तौद्रगदी अखोइना पाखलिसी डिसेंट्रलाइज तौगिबा मार्केट सी कैथेल सिदा अखोइ हजि हांगेना खलगसी स्ट्रीट सिदैदा अखोइ ख्वारमन बाजार न पल्लगसी हेत हांगे हाइबदा मी जे हत वमजंदना हेत सिदगी अमुक कदाई कदाई दनो रेड जोन दे लागतो इनी कंटेनमेंट मयाम दगी मफम दे लाग लोइ पुनदोइनी अदुना ख्वारमन कैथेल की मसक सु थेले तुम कोइना सुम स्ट्रीट वेंडर जिंग की बहुत सिदा लेकाई द मा फमगा डिसेंट्रलाइज तौरबा अदुगा मार्केट सिंगसु हांगदबदी यारो कयाम कोइना सरकार न खोलेम न पीदना लाइनी कयाम करी चाने अदुना खोइ हांगदबदी यारो ओइ कर्फ्यू सांगदबदा नुमित यामना हेना सांगदबना अखोइ कोविड खितंग कानरजो अखोइ मियामना ज्ञान ताद्रगदी अखोइ मियामना सेक्शनद्रगदी अखोइ कोविड से लाक्षणबा ngамoi aduna ngasai relaxation kharasu tawba phai aduga pung se nipan daina ani bhok su manataba pung nipan daina tarabu haraga mi meham ja ta nipan daina tarabu he ta womsan dana miyam tilaga tarai matung da hangbadu nati khara kuina hangdo ga thambaga mi singsi covid appropriate behavior hoje koi police sing police person sing yam kana section ta uribase si follow ta hona ba ain moi makuta ain leimnina hajana miyam sing covid appropriate ngahalaba akhoi miyam na chu covid appropriate behavior se hajana illagadi koi lakshan bangam gani thank you okay koi maruina koi miyam na koi lengang na pakhaliba thorang sing asigi mathakta koi miyam na su covid appropriate behavior se ngang na chatpagi mathau tai haibasi miyam na han de hona khangnare adubu kwari luri badi khangna leiraba tv da radio da paper da aduga koina call to bu khuding gi su koi sai sana phone paina bangal tani masida su dumak taraga leiraba wafam sing sing miyam ni electaba miyam na masingang achataba matamda lengak na masida masibu hena lakshan naba masida hena miyeng changboina curfew shi thamba oiraga su curfew manungda suraga charaga leijari ba mayam si karam ni hindip ke makoi charan thangna ba kya amasu walakpa matamda pandemic changaktaba aduga maruina chana thakna ba yumda lektaba matamda SOP mawala okta ba masi masana tabnina nakal ani maktagi miyeng changba magi mathau tabri dumak leidi ai makhata wafam amtaga aduga akhoi konsi tika thari se vaccination si yaring ke yamna tharagadi akhoi na hojik ngakthokna ba pambai si अखोई की थवाई कन्नब से दी वैक्सीनेशन सिने सी मियाम न खंगल बिरगा
पाक्सना हौजी वैक्सीनेशन से मी लाखो खक वाट इबसिंगसे एसओपी फजन ngaga वैक्सीनेशन फजन पाक्सना तौरगदी अखोगी मपाल लमदा वैक्सीनेशन फजन दिल्ली गुमदा इंडिया दा स्वागे तौरे अदुगे यूके गुमदा वैक्सीनेशन दा याम स्ट्रिक्ट वरक पतौदब मी थोरक यारोय दुकान फंब यारोय फ्लाइट तोंब यारोय बस तोंब यारोय चंग यारोय सिनेमा यंग यारोय गाना स्ट्रिक्टली अम वरक पछे मसुमाइना इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर तै सुमाइन तो इंडिया की सु वैक्सीन काप्तब सिंगसि कादि काप्तबिनो काफनब होनब यादगदि आइन सिनरक पताब नत्रगदि अखोय पुन्ना अखोय कोविड सिना अखोय मांगनगिनि अदना वैक्सीन सि फसना कापना ओके वैक्सीनेशन से यामना मरुएबा हाबितारे अखोय लाइचर सि लक्षण नब होनबदा वैक्सीनेशन सि तहुबना क्वाइदगी फनी मसिना क्वाइदगी मरुएबा अखोय मथौ ताबदु ओगदौरिबनि हाबनि दुका अमरोमदा वैक्सीनेशन के वफम से लाभ मतमदा कोई तंपाकी लेरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंग अदुगा चिंगी डिस्ट्रिक्ट खर नतना अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंग ददी हाइबदी चिंगी मरुम हुजन लेबा वफम के यादा वैक्सीनेशन से तौ हाइबा यादबा तोंगान तोंगान बा धर्म की ओइबा तोंगान तोंगान बा रूमर सिंग तोंगा सिंग थाजरकांदा कुंजा सिंग असि खुन खुन चलगा वैक्सीन काप के हाइबदा फावबा यादबगी ममी सि दमक तारकपा अदुना आइना तमो सांग सरलक सिंग बसे नव मरु ओइना कोई चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगसी वैक्सीन काप मतमदा अयामना यस लंबी थों खुदों चादबदगी खुल याम लापना लेबा अदुगा चावखरब डिस्ट्रिक्ट अमगी कोगी वैक्सीनेशन सेंटर से याम लेतबा अदुगा खुलगी वैक्सीनेशन सेंटर तन लाप मतमदा खुदों चादब कयाम मायोकनबा अदुबु मदुगी मथक्ता कोगी तोंगा कयामा धर्मगी मिंगदा से फॉर एग्जांपल कोगी 666 मार्क काइना हाइनरिबा सुगुम्बा सेटांगी मसकनी गुम्बा हाइबा सुगुम्बा क्यासना मरम मोरकांदा समना पल्लबदा कोगी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट हौजिक फाउदा 24% दगी हेना काप गमद्री अदुगा सेनापति कोगी लाइक लासु हाइबा अदुगा न्यू क्यामसु लय हेना मियाम लौनरिबा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा अदुगा मिनिस्टर निसु लैरिबा हारिबा डिस्ट्रिक्ट असिदा हौजिक फाउदा लैरिबा परसेंटेज असे 15.50% नि लैरिसि अदुना अदुम अनेम याबने याउरी हाइबा तारे त्रिपुरा गुम्बा स्टेटना ऑलरेडी 90% गुम्बा कापलो थो मतुंग दखोय मणिपुर दि मसी खुदुं चादा बे दुकिमितिक मायोक नरि अदुना मसिदा वैक्सीन कापथोकनबो होनाबदा कई करम थौदांग सिंग लौबो याबगे हाइबदि चिंगी मनुंग हुजन लेबा मफम सिंगदा थेंगरिबो खुदुं चादा सिंग लंबी थोंगेबे नत्रगना कोगी खुंजा सिंग अचपदा फरक ताबो रंबो याय दुगा वैक्सीन काफम सि याम लेतबो रंबसु याय अदुबो मकोइदा लेरिबो चिंगनाबा वैक्सीन कापगी कोगी मोइदा लेरिबा खोजी वैक्सीन कापगा सिरगद्रा करी ओंदोइनोगा हाइबदा चिंगबो लेबसिंग कोकनबैदमदा करी करी थबक पाखतपा याबगे मसिदा मैलेबसिनी करी करी पोनिंग चिंबा याबगे हाइबदु तामो थाबियो मसी हन्नसु खरा अखोई पनग्रे ngase डॉक्टर नसु फजनदी हाइबिग्रे अदुबु हुजिक अखोइगी मणिपुर दा अखोइगी वैक्सीन की कापगी याम लेस ओइना अखोइगी तंपाका अखोइगी चिंगी डिफरेंस लेबसे मसी पॉइंट अनि अहुम लये अखोइगी चिंगा तंपाका हाइरो हाइरदी पॉइंट अमदा करीगी मसी लेस ओइबनो हाइब कांदा ऑल इंडिया की ओइना अखोइना परसेंटेज यांग कांदा याम वांगबदी नत्री इंडिया की पॉपुलेशन दे येंग कांदा दी अखोइ मणिपुर खक्त नते पॉपुलेशन एस ए होल टोटल ओइना येंग कांदा दी वैक्सीन कापसे यामना नेमनदी अदुम चली अदुना अमा अदुम ओइरे अदुगा हुजेकी अमा आइना हाइबा पॉइंट सिदा चिंगदा यामना लेस ओइबा हाइबसे अखोइ मीडिया की रोल लोबो याबा मीडिया सिंगना फजनदी एडवर्टाइज तौखरे चही मंगादगी चही चांबद लेबा मी ओइसिंग पुनमक व्हाट इज कोविड-19 कोरोना हाइबसे व्हाट इज वैक्सीन हाइबसे सु लोइना खंग्रब कुमन तवे वैक्सीन हुजिकी मीडिया की मतमनेना यामना स्पीड ओइना रीच आउट तवेबा अदुबु प्रॉब्लम सिदी हुजिक मीडिया दा वैक्सीन से कापतब यादे वैक्सीन से कापकदबने हाइब तारसु ऑन अदर साइड ता सुप्रीम कोर्ट ता मसीगी खरादा केस तौरगा सुप्रीम कोर्ट नसु फोर्स तौबदी यादे हाइबकुंबा अमले अदो कोहिमा दा कंपू खराना पीआईएल थाबले गुवाहाटी हाई कोर्ट नसु थाबले मसीकुंबा मयाम सिसु कंफ्यूजन अमा यामना करी आइसरा यावना मसीगी साइंस की मेडिकल की एडवांस मसीगी यामना सुखाइना खंगदबसिगी तमकती कंफ्यूजन क्रिएट अमा तहोले अदुगा असागी मसीगी वैक्सीन कापसे
मसिनसु यामना इफेक्ट अमा पिए मीडिया की साइड अमदसु अदम लेतब नते मपानदगी स्पेशली ओइने मसी इंडिया की नतबा आउटसाइड की अब्रॉड की मसी काप कांदा फीवर तौरे मी सिरे सुमाइना लेखिद्रे हाइबकुंबा मैमसु मीडिया दा फेसबुक दा व्हाट्सएप दा टेलीग्राम दा फंगदब नते लोइनना होजिकी नहानसु मीडिया दा वायरल अमा चतपसे पेरेंट्स सिंग स्कूल की पेरेंट्स सिंग ना थाना तौबा रैली तौबा स्लोगन तौबा अमा फंगे अखोई इचा सिंग दी चूज लव नॉट फियर हाइना अदुना मसी एक्सपेरिमेंट की पेरेड ने अदुना मसी अखोई स्कूल दा लेबा अंगांग सिंग दा बेसिंग से काइना तौबिगनु मसी दा ओइना ट्रायल तौबिगनु हाइबगी स्लोगन अमसु लौबा साइड बाय साइड असी कुंबा मयामसु लेरे अहुम सुबा पॉइंट दा मसाई की आइना हानसु पल्ले चीफ मिनिस्टर ना लीड तौरगा अहानबा स्टेप लोखत्प कांदा एवरी केंडर दा एससी दा अखोई की एमएलए ना कमिटी दु सेमलगा फजना कोविड-19 से कमिटी अमा लेरगा येंसलो हाइबसे चिंग दा मासे फेल ओइख्रे चिंगी केंडर सिंग दा एमएलए सिंग ना काउरगा सोशल लीडर सिंग क्रिश्चियन लीडर सिंग यूथ सिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग का फमिनरगा मीटिंग तौखिबा लेते कमिटी सेमबा ऑफिशियली लेते मरमदुना होय चेंग चाक गरी शुगर चीनी कुंबा खरा येनबा खोपदी लये मदुदी चुमना चानिंगाई थनिंगाई की येनजबा वाने अदुबु कोविड की मैटर दा इन रिलेट ऑफ दिस वैक्सीन दी मोर मोबिलाइज तौखिदरे अबसे अदुना यामना चाउना लूप होल ओइबदुदी मसिनी अदुना दसेंगदी मसे लोकल एमएलए अदुना केंद्र अदुगी रिलीजियस लीडर सिंग सोशल लीडर सिंग अदु क्लब सिंग कौरगा मीटिंग फजना फमिनरगा कमिटी अमा सेमलगा प्लान पुलिस अमा तौरगा चथरंब तारदे यामना एडवांस होइगनी अदु मसे टोटली नील चखरे तौदरे अदु होजि कमिटी ले हाइबसिसु जॉइंट कमिटी ले हाइसिसु मफम विलेज सिंग दा हेडक्वार्टर सिंग दा यावदबा यामना ले मसिगी स्टेट ने अदुना चिंगी एमएलए सिंग ना दसेंग वेसिंग से कापलगा मसिगी कानाबा ले मसिगी मेरिट ले मसिगी फय हाइबसे यामना लेरमोय चलगा मीडिया दसु अदुगा खुंगन दा चलगा मागी एरिया नि मागी वोटर नि चलगा हाइबा हाइबसे अखोय चिंगदा यामना लेस वे मसिना मरम ओइरगा अदुगा ngasai हाइबा कुमना रूमर चतबल लेतबसु नते मसिगी वेसिन सिदी हुजिक कमाइना लाकनो हाइरगा वेसिन कापतबसिंग सर्टिफिकेट पुदबसिंग से चे पाइदबसिंग से शॉपिंग तौबो यारोय पोचे लेबो यारोय ऑफिस ता लाकपो यारोय हाइबिसिदी अखोय की क्रिश्चियन की थाजब मतुंगिना बाइबल दा रिफर तौबो कांददी बाइबल दा 666 हाइना अमा इरगा लेरमयाबको रिवलेशन दा मसी मतम दा सुमाइना लाकनी लाकपो कांदा 666 666 से कार चे पाइदबसिंग से चेंग लेबसु यारोय अचापो लेबसु यारोय करी करी दा चतब यारोय मसी कार चे लोइना पाइगदबनी अदुगा मसी पाइदबसिंग दा दुमाइना तौगनी हाइबगी मदुगी पोछो अमु लेबा अदुना मसी ओइरब्रा हाइना चिंग दा लेबा अखोय क्रिश्चियन इचिनाव सिंगना मादु कंफ्यूज चतपा अमसु लै अमरी सुबदा होजिक नारिबसे अखोय चिंग दा हाइबा कांदा नाबसे परसेंटेज से यामना वांगबदी नते मसी तंपाक कंपेयर तौबो कांदा मरमदी नुति की नाब खोप तौले खोले हाइबसे अखोय कंपेयर तौबो कांदा दी चिंग दा यामना लेस दी वे परसेंटेज वांगब नते परसेंटेज वांगे हाइदना अखोयना केयरलेस तौबदी यादे अदुबु वैक्सीन कापा हाइबसे कोविड-19 हाइबसे कोरोना हाइबसे वैक्सीन की पोटसिदी यामना अनौबा पोटने अब चही अमद पुथोकचबा चही अमगी लैनादा लैद्रिबनेना मसिदी ऑल कैनोगी नतेबा अनौबा पोट ओइबनेना मीसिंगी वाखंदा चिनाबा कंफ्यूज लेबा अकी अचुंग फावबा यामना लेबा अदुदी करमाइन तौगनी हाइकादा अखोयगी लेपाकी लेंगाकना फजाना पुलिसी प्लान अमा फ्रेम तौबिगदबनेबा प्लान अमा तौबिगदबने प्लान अदुगी मखादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अदुगा एवरी केंडर एवरी एससी दा कमिटी अमा सेट अप तौरगा मदुस तौबु कांदा गवर्नमेंट की डीसी डिपार्टमेंट की डॉक्टर अदु खत यावरगा डायरेक्टर यावर यारोयबा मदुदी चर्च का खुनगा रिलेट तौनदबा कम्युनिकेट तौदबो यानदबो पोट मयाम लेरियबा जिंगददी एवरी विलेज दा हेडमैन विलेज अथॉरिटी लेयाबा क्लब लेयाबा स्टूडेंट यूनियन लेयाबा अदुगा जिंगददी चर्च सेना कंट्रोल तौयबा चर्च चाउना लेयाबा अदुना मदुगी कमिटी प्रोग्राम पुलिसी प्लान सेम कांदा
every village ki headman du authority du yahon ga da bane ba pastor tikan du yahon ga da bane ba masi pulak na macha mama macha nupa mapa mama macha gumna group se ahum se compulsory oi ga da bane ba mapa family amada mapa duga mama macha le yabu kumna church ki pastor aduga village ki headman aduga club youth club ki leader ama yahole hariga masi DC ga MLA ga taita tawraga chatpa taradi masi afaba pot result mo oigani apa adu huji government lenga na tawri basidi pungang na ngangani puntaw da tawgani threat puntaw da tawraga a class lu level da di system du karmai na tawdra ai badu di madu shem dare ba maram madu na huji kapasi less oigani Okay, vaccine kapa less oiriba maru oina chingi district singda handhariba si lenga ki policy ma sauna soiri aibani chingda lariba khunja singa chingda lariba yamga ta pakadi manadabni na makoi gudu puriba karam na makoi bu kana hai gadi yagada ge haibasi ningthina khanthara kanda policy ma makhata chingi district sing natraga kendra singda committee mamam sembi daga madu na punna pastor singja holaga kulakpa singja holakanda madu khudi miyamda khunja singda ningthina harakanda madu yarakadabui mami si chawata haibni duna haiba thoranga si sum yeng changma mathau tagane ofam sini aduga amaromda koi chingi MLA khadi yam toina koi samna pallabda koi fungyare sigi pallab matamda maga mana mission ka pachatpa khunja singda awareness pibasi mana su yamna kanna khona bui mami dumak tai adumak pu mami taraga su pung ama awareness pibada miyoi mari khak yoi chahum leiba khulama dagi pung mari awareness pibada miyoi mari khak mission ka patholi aduna takpadi masdai sida koi coordination watpa haibadi linga ki expert sing department ki expert sing natraga koi gi leiriba doctor sing aduga khulakpa natraga church ki pastor sing yauraga punna section minaraga di mai pak pa yabagi othokpa su leiri haibi wafam sini aduna ina makha tarakpada abdullah da chaning mase abdullah curfew se ke yam kuina tawkhirino haibagi wang sini miyam yam kan hangnari se haibadi COVID-19 si curfew thamma farakani haibi wakhalon si leirabra lenga sida haibadi curfew tawai si kuire masida hongmudi lak taba adu oiragadi curfew se sum thamjil leiragadi ekhusi kamaina hingdori bagi haibadi wafam ma lai aduna curfew thamiba makai SOP thugai bi helakpagi wafam sini lai si aduna curfew se thamna lenga na paikhat hobu ya basing paikhatrabra maru ina pallabda home isolation leiriba sing home care sing si yamna watlabra haibge chobu wahang am lai aduna curfew si kaya yam thamgodori bno churaga chajaba aduga jangna pi phangakta cheng chak hawai chingai phangakta matamda corona ki ribani do haiduna jumda kamai tawraga lengdana leigdori bno haibi wang silai kai thambini abdullah eke yam summe haidi covid phana leidna su aise hurien sini hai taraga su mangla kani haina tumdab dia ban te tumgo doine manam pukcha ki la live sna khwaidagi maru oi punamaktage haidi puk hanga kanda haidi covid thena gador ba khoi lanmi ne habasi yaroi masi yam chumbo pham le kangai chu yaw manam covid haiba laina duna siba su siba tara hen badagi aigi mangda ai sai sungau ngau khongdana awaba khangba haibasi dagi SOP thugaina bagi macha am su oirakta badi natte toisong lenga nga si tangai fadana curfew thamiba lockdown tawriba se masi tawninga tawbadi khak oifam thokte hena khale maramdi hojik oiriba kaino si pick yaukhleini akhoi kaino leiba pandemic ki kaino si covid second wave se hana mama da khaitang amuk nem thaure am kom thome masi tangai fadana curfew thambada da maram oira kanda lockdown thambaduna aidi meu amaga like aidi khulamaga adagi kachen adagi district amaga lana dabsina maram oira kanda ngasi khari khajekti ngasagi redder wang khalambado ngasi ngarang hanthar pun tawbse masi curfew su tangai phadana masi tawbse masi aidi miyam da khar wara suwana aidi tangai phadaba leibdagi tawbra haibda hojik chingi mafam singda aidi kasu yam positive oibi changsi yam handari haitare Tapaki mafam sing district mari Bishanpur district Imphal East West dagi Thoban thwaidana yam hena oji positive sang si marun Imphal West East na positive sang si am wa hena wang leibi masigi se curfew si kaigumba leiram da taragadi maramdi aikhoi leiba state sing ngasi Imphal area da leiba Imphal Valley da leiba kanu sing covid ki ngasi kanu peak level se mai singi area sing da so mu sandora akanda singi miyam anatragana khungang gi arapa mafam sing da so masi puna ma iroi ba haiba so haita basu puna lakmina we phifam do oira
kani haina lainga tangai fadana curfew thambani haina oiramba yai haina ahi wakhanda thamjage madu curfew kyam kuina thamkini haibado madi madi paukhum dudi aina kaiso piba ga mo chumi brasini kyam kuina thamba masigi se tasengna har kanda curfew se masigi sina laina si lona mak laksalani haibadi tasengna madi di chupam thokte madu tangai fadana laina si laksanna bu hona bada masi su tangai fadana masal lamoina sangbra haibadu ni thamjani ofam sina hairiba matam sida Abdullah ko gi center de export mani lama matamda koi Manipur da maru gaina micro containment zone haidana abadi curfew si pulak thambana tab khara hena phibam soyom pham du kotamak section na ngak selaga thambagi phibam ma haipet palambagi wapam mudile adubo kogi India gi ina district tara kogi state tara khan besu Manipur si positivity rate wang bagi da makte yauba aduga district khara masu yauba tare adun curfew si thamba taraga su selective oina haibadi akoina focus pinning in mafam se selective oina piba yadabra haibasi miyam na he khangna ko wafam ni maramdi pulap thamjan gibana maram moira kanda masina ngasai supan jabai ba tare chara ba thakta ba adagi kogi tuan ba thabak ngang kaya amada haibadi akoina SOP ngakcha daga akoina marks upcha daga 6 feet distance ngakcha na kanda koi kai gum kha tawjarage natabida yumno sum lairaga di maduna hena SOP kaina ba SOP thuwaina masa mo hendi habi wafam si miyam na tatana social media da ni khamdi toina haibe ko wafam ni ke matu jam chumo phumne maramdi aina ngasa haija khibido puksa kilan dagi tasengna aidi covid kilan hena ludena idi laweba puksa kilan mo hena maruweba toyungsung layak su kan hona bra haina khalli swai sida thamning bagi mark se makoi curfew thamba na ta lockdown thamba nate hoi hairi ba keno sida haujik makhata na numitarani thangkhrenga sigi matung dagi ngasi join committee ki group ta su khana ba ujai ai su dum comment to jaki hai se hana thamamba curfew system dagi khari relaxation to bina ba khoi lenga haija ba su leije aidi ngasai tangai phada mafam sing se thamakanda di madugi da haidi atai mafam sing na kha thadokpa adu khuji yengsi curfew thado imen thado akanda khorman bazar da khuji kayuba dukala matang yengse ba wadaki ke koi satpi ramai ta sang koi doctor sar syam kumar ko chudum satpi ram gane kayuba pola ma lambi ma pa na jonu su oisno madu om sanna kanda karama mong da shopping akana joli bno karama mong da khoi miyam ji lainari bno haibno manamdi pothok isu yam da laigado mi du su yam thuna lairaga satning ba maramdi curfew laibani na aduma mayang phak thoeba hoi masigi sida akhoi gi miyam na ye shopping akanda masi thok chat pa akhoi gi miyam na gyan ta tar ga akhoi gi miyam da masi phadani well aware ba tar ga curfew thambagi thodok da kal laita bra haina kanje akhoi gi masi ta sena punamak se akhoi gi miyam da kenam aidi makha pole haijaningi pande akhoi gi miyam na gyan tar akanda akhoi gi miyam na masi bu chapchana ye shopping akna adagi di keno thabuk thorom pangthor pa chalak pataraga di lengak na su kaisu masi curfew thampam thokte aduga lengak na masi curfew thamise masi ta sena khari makhai di kom thokpi ba tangai phadre haujik se ngasi mak social media da thengna je haidi thabuk ki police ki keno gi akhoi gi form thabagi di si matam se thajan ba yani hai ba do curfew di leiba inare social media da tongan ba aidi naha kaya amakak haidi covid ki number moira kan ngi chathok sin ji yadre som da post ki keno police constable lo boi form thabagi last date ka sira pisali masi mai to khoi phom tha no yaw chaw ko chan me bo tole ye ba masi lengang na ngasi tang hum mapung phoba keno curfew to gre masi makha di curfew to ba haiba se thamba am su lockdown to se khari makha relaxation to ba adu he na positive oi ba adum no mafam sing du da tangai fadana keno to ba tar ga su he kom thok ko gi tangai fadaba le na ta tar ga di lamdam masida tak ai di sa ba phang da ba gi na tongan ba ana la yeng bi hojik ta seng na har kan da postan da ana ba le khalo sak ai hostan ana blai bu khakna yadri sa ising thindok thi la haibam thujum dagi lei ba manipur se ai maximum infan area da khunda ba nate ba infan valley da bo so tongan mafam sing dagi adum da hostan da sak thilaka do ba firon thilaka da adum ba mayam thakta hudi apal ba ayat ba pida ba nate hai adum ba sing dugi di chat ba khot ba kom thoi hai ba adu kom thok pa tar ga so kana gu ba gari leita ba xyz amadi kana mai chat ke do mai ba ko chalang ko yam chang thole ibne ba swaida wa zaki ke na thambi ro pham do yam sumi hai ri ba kano se masigi sina solution ai total solution dina te lockdown curfew sina masigi sina lengak na tasengna ai paikhat pa ya ba thok phom sing paikhat pa haina khalle ai di mass vaccination program kayam 5 khali miyam da khangan na bo nei hojik si tasengna mamang da leram badagi hojik leiba siga vaccination tawbagi sang se yam thina wang khalabra khagi makhai di wang khalabra haina khali yam na wang da tar ga so percentage se hojik vaccination se tongan mafam kaya amana maiti pangana kuda mafam singda yedum joint committee gi member oi zabani na yedum chacha basu yawi tasena vaccine ka pa tholak paga ka pangam bagi ekhogi numit makhogi kaino haitare tempo du gi yengna ba matamda tholai ba midu tasena adum ya masing yam na ujai aidi mi mayang khok thola ga madu loina numitu ta ka pangam da bagi adum mayang khok thengna jai haitare mafam kaya da masi hauja ekhogi miyam se aidi imphal valley gi miyam se khari makhai di ekoi aware oi rabra hiram sida
haina khanjai aduga id laingak na su masagi akhoi sar syam kumar haibi ki ofam adu mai tora kanda phana supreme court ki akhoi ruling lai tar forcefully hida ka ade haibo ofam mayam kle kanagum sing masi thajaba thajaba ofam mayam khak le hojikti akhoi mangga tari se vaccine kap thokpa haiba sinata ba akhoi solution am pholai ke haiba si punna makna yana ba am su khangner ba ofam ne SOP ngakpa amso akhoi vaccine kap thokpa haiba masigi vaccine senga sagi akhoi sida chana kangul am sema kanda miyam da karigum bakhar enforce to wam tangai phadaba leibra haidi vaccine kap pasing di masi pochai leiba jonba atra thok chat pa yabagi gi adum laba room am tham kap ta basing do kabak na bai da makta vaccine kapagi sagi di certificate pai da basing de masi thok chat pa da restriction laigani haiba mong am da masigumba id chana kangul am khem taraga de akhoi da ngasi vaccine kapagi percent yam na nemi bse masi yam thuna haigla kadra haibagi wakhalo leje masi ka to kana gumba sing na tonga tonga rumor ma'am sandui haiba vaccine se kapu taraga di sahi ani dagi hen hingaroi sahi ani matung de sirani haina wonderful haidi siba amasung hingba haibase kanaguma doctor am phui makuta leite vaccine lam phui makuta leite islam learning chat koin thajabada ai koi busemi mapung mahaki makuta ting leieba doctor vaccine harise madu dugi taseng na haitare mapu dui khusem neba mapu duna madu gi dui ngak thuna bai damaka thar pa mechanism sing ne mechanic sing ne ai koi gi keno sing na keno tawjeba maswai sida nasai rumor sandoiba id hida ka prakana sire siba amasu hingba dugi nateba koi chanche nasai gi siba gi sang si mamang da koi keno sing expert mayam ka masigi matang da haidi vaccine se ka pa matung da siba amasu sida base sing vaccine se ka pa matung da siba gi sang ka kap ringai da kap ta basing da siba gi sang se sa da 99% khene hari masi akhoi karamba option na phagi habase akhoi miyam confirm thoi e bai di kana adu ba rumor da thajari mi using do maduna confirm thoi akhoi tagai okay rumor da thaja bigin kam thuna ka thoga akhoi miyam je vaccine ka pi vaccination se koina plan batar ga di yeng changba mathau tai ai bo option maru na duga ai ka group just few second yes tanga thambi kaino curfew impose to riba lockdown impose to riba se masi su id yam thuna handura kani haina khali akhoi gi miyam yam thuna vaccine ka na bom SOP ka ngak na ba akhoi hotna minasi adu lainga ka sina su ga si tombi curfew impose to riba mong ase khara semdok sadok kan mi am hena laina bgada mong amada tawbani hena fagani habse wakam khamdara pass okay vaccine kap thoksi rumor lobi ganu aduga curfew su masida komthok pa khara di habak pa gi mathau tare bo fam sini aduga maru ina koina vaccine kap ni basi ojik vaccine kap da chang ko gi chang wange chang henkale hari basi dose ani phangba miyoi di lak amaga lising kun fawba sufatana leiri bani aduna aduki matek chang nem na leiri bani aduga dose ani sudrabadi masi vaccine sigi effectiveness mahaki panbam thokpa mahaki mathaudu ningthina tawdi haibasu exporting thamna wafam ni aduna matang sare break mojage break ki matungda am 200k impact news pu miyeng ta don lebi Admission form Thajare Manipur University Kanchipur Manata Laiba Temple of Learning Degree College ki admission form Thajare Professional course da BBA amasung BCA ni General course da BA amasung BSc course ni Loina Temple of Learning Toll ki CBSE amasung atopa board ki pass rupa mahiru sing yengnaga class 11 science arts amari commerce ki mingjan form Thajare athubada mingchan dheu akupa marol college amasung school ki office ta ki khangbi beagan You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas, spacious classrooms equipped with smart boards, well-stocked library, expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start, cause it all begins with you. UNACO School, excellence in education. You are watching Impact TV, engaging, empowering and impacting lives. Nungairaba pau Impact TV ki subscribers singgidamakta lagliba August amadagi Impact TV ki anawa package mari chatnaba hauragani. Package sing adudi Impact Value 300, Impact Max SD 380, Impact Mini HD 350, Impact Max HD 450 ni. Subscribers sing na July kuntraga matoi fawgi manungda isa gi mari lainaba LGO singa pau fauna biduna package mari asigi manungda apamba ama khanbiduna ka fauna ba ningsingzari package asi tang ani fawgi manungda ka fawdrabadi August tang ahum dagi di package yawdaba maramna channel amata uba phanglaroi
ब्रेक की मतुंग मैं मुतरा मौचरी ngasi खनरम लिबसी कर्फ्यू सी क्या याना कुइने तौगदौरिबनो कर्फ्यू सुम तौरिबसी अतोप मीन्स लेटरब्रा नत्रगना कर्फ्यू सी लेरिबा कोगी माइक्रो कंटेनमेंट जोन गुमो लौथोलकांदा हेना सोक्सलिम मफमदुदा हेना फोकस पीरगा अतोप कोमथोप याबसिंग करी करी लेबगे अदुगा मियामना एसओपी नाकते हाइरिबसी नाकनबगी दमकता अवेयरनेस क्या याना वाटलबनो नत्रगना खंगना लाइथोइब्रा लाइथोइबसिना करिगिनो मसी चाना थकनबो नत्रगा तोवान तोवान बा नोमुदा चंगदबे यादा पोरमसिंग फंगतबगिरा हाइबने चिंगबसिंग असे खनरमबने अदुगा मखाता नाइना ब्रेक की मतुंगदा डॉक्टर दा मुलाक्सने मुसे डॉक्टर अखोइगी मणिपुर दा होम केयर सिस्टम हाइतारे होम आइसोलेशन तौरिबसिंग से अदुकी मतिक येंगसिनबा वाटलाब्रा हाइबसि ख्वाइदगी चावबा वहंगनि मसिगी यामना फजबा एग्जांपल यामना चुनबा एग्जांपल अमा हाइरगदी यामना नुवाइतबा थौदोक अमदा पेशाम थोंगमरांनि थौलाइरक्तगी इमुंग अमा तांग तराग मंगादा इमुंगसिगी कोगी अहन हाइबा तारे इमुंगसिदा कोगी ममाने मपाने मसानुपा मसानुपी इमबा लैबनी मपासिगा मसानुपासिगा कोविड न मरम ओइरगा लैखिद्रे मपाना लैखिदबसिना जुलाई की तांग तराग मंगादनी अदुगी मतुंगदा लेहौरिबा ममागा मसानुपीगा ममा सिसु मुक नारकपदगी जेनिम्स लायंग मतुंगदा ngasi ayu angan bada mu laikidre hauji nupi macha si kitamak imung danga le hori hai batare aduna covid na maram mo kan mahaki babung mahaki mama mahaki mapa apokpasi laikidre date 15 da jenimsta admit tawkhibani laikidabani kino che mai mapa se laikidabani aduga mu asagi yum duda covid na maram mo ga laitaba yaure adu betaragadi home care system home isolation haibasing asida miyeng changbasi watlabra kari gidamakta nganna layeng hawdribano haibagi wafam si sawng thole aduna curfew phanyamna thamlaga su akoina miyeng changda wafam kharadi adumak khoraga leibanina curfew thamna mayam si mapan thokhandana adumak anabasi hengalibra sibagi changsi hengalibra haibagi question nama lai aduga maruina akoina thengnabarasu agi mari mata agi khanga sanaba imanaba singi positive oiba matang yumda layo singdasu positive oigre khangla fawbada 2 days 3 days fawbada kanamta gi call torokte maine neba department singi amata hairak pa leite akoina hangulu kandadi muk hairak pusu muk yawe adubu akoina khanga sanaba lairuba natragana number sing thira kanda tawjabudu natana masa na positive oire khangni mi sing du phone number su yauribani department lagi natraga maine neba singna phone tawrakanda section naba makoida kari karamna leiribage makoigi SPO2 level na kayano hoji lahau leiribra haibana chingbu singa si ningthina tawdabagi mami si aduki matik sawng tare yes mafam gra tawbirang bani adumapu mafam ayamada tawdi haibagi report se ngai hak leitana koida pirakpana maram burakanda home isolation asida asoiba ma sound leibra haibagi wang asilai masigi matanga doctor gi mothambi अखोइना युमदा लैरकांदा कोविड पॉजिटिव से हेड वोई खंगबगा कोई रिपोर्ट सिंगसिसु मोय थेंगना पिरुक्साव हेड खंगबगा मासी होम आइसोलेशन से फजन तवदबनी इमुंग मनुंगदुदा लोइना मार्क्स उकदबनी होजिक तवदैसे कोई होम आइसोलेशन हायरगा कोई इमुंगदुदा मिसिक्से मार्क्स फजना कोई हेड उपतबा कर्फ्यू तवबसे अमरम दागा हुरान बजि मपांदा लैबदु थिंगबदि लाइ हुरान बजिना इमुंगदा लैरकांदा इमुंगदा कोई सेक्शन लहुद्रगदी अजु कर्फ्यूजी मगुल हंददोइनेबा हुरामबजिदि मनुंगदा लैरेना युमदा लैरेना कोई खल्लजे हजिकसे अदुना इमुंग मनुंगदा होम आइसोलेशन सिदा कोई याम सेक्शन बंग असागी हजिकति डेल्टा वेरिएंट से लाबनमा ट्रांसमिशन रेट सि याम वांगबनिना अखोई मयाम सि युमदा मार्क्स उप हाइबनी हजिक अयाम अखोई डॉक्टर खरदी मोय मयुमदसु इमुंगदसु दो मार्क्स लोइना उमनरी सुमाइन तौन करिंगबा अनाबा म यावरगदी अखोई आइसोलेशन से मरु ओइरे अदिगे अखोइना कोविड होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग कोहिमना मख आईएमएन इंफाल वेस्ट का इसका खरदा अखोइना डॉक्टर जुबिंद्र परसेंट तरोगा एनजे अरुण कुमार सेक्रेटरी तरोगा अखोइ सी कितंग मॉनिटर खरतवी मोइदा अखोइना गैनो पल्स ऑक्सीमीटर पीबा सोरम वारकपगा मोय डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर और होम आइसोलेशन नोडल ऑफिसर सिंग सिदा पाउपी अखोय वॉलंटियर खरा अंगांग को एमबीए तंबा मेडिकल छात्र मोय खरा तरोगा अदुम इफेक्टिव होय स्माइन तौदना
ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯞꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ SpO2 ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯈꯠꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯅꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯜꯁ ꯄꯦꯂꯣ ꯃꯨꯊꯠ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯆꯠꯇ꯭ꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯄꯜꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯃꯤꯇꯔ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯪꯅ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ IMAꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯍꯦꯜꯊꯅ ꯉꯥꯛꯇ ꯃꯤ ꯃꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯜꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯃꯤꯇꯔ ꯄꯤꯔꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯅꯨꯡ ꯖꯤꯡꯈꯪꯗꯦ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ C ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯦꯔꯥꯁꯥꯃꯣꯟ ꯄꯤꯔꯤꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ SOP ꯉꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯅꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯏ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ SOP ꯉꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯅꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯥꯔꯁꯅꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅꯤ SOP ꯉꯥꯛꯑꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯅꯕꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯦꯟꯅꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ 1,000 ꯍꯥꯏꯔꯣ 1,000 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯈꯛꯀꯤ 1,000 ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10, 19, 19 ꯆꯠꯊꯔ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯤ 1,000 ꯍꯥꯏꯁꯦ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯜꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯃꯤꯇꯔ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯕ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯣꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ SOP ꯄꯤꯔꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯜꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯃꯤꯇꯔꯗ SpO2 ꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯔꯦꯠꯀ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯃꯣꯔꯕꯤꯗꯤꯇꯤ ꯀꯩ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯉꯥꯛꯇꯅꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯐꯃꯨꯡ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯕꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌా ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯊꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ 4,000 ꯃꯊꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4,000 ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯃ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯁꯣꯟꯖꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯁꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ
ꯇꯃꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯝꯈꯤꯕ ꯇꯤꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯜꯗꯨꯃ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯣꯏ 2 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯜꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯅꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯜꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯕꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯨ ꯀꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ 300 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 500 ꯇꯥꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯜꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯠ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯁ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RAT ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ RT-PCR ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ RT-PCR ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ RT-PCR ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕꯁꯤ 1,200ꯅꯤ 1,100ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 100ꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯄꯥ 500ꯗ ꯏꯚꯟ ꯂꯨꯄꯥ 150 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ RAT-ꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ RT-PCR ꯇꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ RT-PCR ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯀ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯥꯏꯕ ꯇꯦꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯊꯦꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯇ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ RT-PCR ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯀꯥ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯅ ꯚꯦꯂꯤꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯅ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯊꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯝꯅꯩꯌꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯝꯅꯩ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 4-5 ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯕꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯇꯔ 30, 40, 50ꯁꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯔꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯕꯤꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯡꯕꯤꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯥꯡꯀꯠ ꯅꯥꯏꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩ ꯆꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯆꯤꯡ ꯃꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯐꯧ ꯊꯥꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯥꯄꯤ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯩ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯐꯪꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯖꯟꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯈꯤꯑꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯑꯕ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯇꯗꯤ ꯐꯖꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯄꯗꯗꯤ ꯆꯦ ꯄꯥꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯑꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯐꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯑꯦꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯒꯤ
DC ama haibisina oina chatlaga cover tawba chatpa ngamba pon na tiaba mi 2000 square feet leba area ne ba Kamjong district haibise ai khundigi a Kamjong chatpase whole day chakatorib ne ba karida kasom chatpase aduna every primary health sub center da covid test of home do government na thambiraba regular oina ra whole month se aduga racing cup so tumaina thamkhal taradi nuti gi tawbase da mi amdrasu o asida center lere haiba taradi nomada mi kun kunthra nomada mi kun kunthra dom kaptana mathang adumaina taw leradi madu potu phajagani aba adu natti aba hoji every primary health sub center da nurse laitable lay doctor laitable lay marak ta just once in a week or once in a month aba thamada marak khak lakpa thamada marak laraga kapo haibu di madu gi inconvenience yamna lay aba aduna machi public to su akoina taina ba yaroi adu wo kari warasu responsibility government na lobu tai aduna ojik private ta akoina test obu kanda machi gi rate se 600 ki hawe aba 600 700 800 adu di lai ta ba mi amada masai gi primary health sub center the test of home center to later bane na mana towning ba matam da di hangam da de na tawda ya de kanda private da chalo ai kanda test towning ai gi phara tingchi gini imphal chapada risk down the lay amu chapada 600 700 tingani mana 600 700 paisa sidi mana numi ni hum subagi thabak madugi wages ne aba aduna chingdi masigi difficulties yamna lay differences lay ado ai nahan Delhi da chale Delhi hala ram dai da ai busu test tawroi adudi government gi da ai chake na chapu kanda mi se rush tawe adudi kare ai gi leifam da lara ga tawbio charge happy gi ai kanda mu yadre aduna private contact tawu kanda private ki facilities na service na mu phajare adu 1200 lawe abase adu laitaba mi di kam tawgani hoji imphal manung da private every private hospital da test tawu khat phabu da 600 ki loina above ne aba 600 ki hawa aba below lete aba aduna 600 RAT ki Westing kapo hairaga Westing kapo ki center kadai da thambi ke every village da Westing kapo ki center zone hanglaga thambi bra every village da test tawninga ki center thambi bra sini aba adudi thamdraga just ramdan da tawraga kapte leite haina tawbudi just MLA hairasu ama hairasu amarak ta koiraga chalaga hanbawani aba TV da tabadi yam nungai news da tababudi nungai aba adubu kendra amada 200 villages lebisibu numi anida ahumda anirak journey gi mai concert na cover to bungamdro ngamoy aba adu tawrusu honarusu tama DC na lorusu MLA na lorusu yaroi aduna system du same gini system du same laga area dugi madugi sub committee haigadara madugi awareness committee haigadara hamlaga adugi area gi ningthau ya hongani pastor ya hongani aduga area aduga committee asigi area aduga vision sub committee ku sembi de kanda aibadi chingi manung hunjin ba district sing lai di ma pham sing adu su yokshin na ba sub committee ku sembi gi mathau tare have ne aduga marom da test tawbagi akoina test tawda loi ba pasha se aduki mati jam kre masi su handal mathau tai aduga test tawpam su pham sana akoi miyam da kudong chaga da mong da leheningi haibi wa pham sini ai aroi boina Abdullah Laksaning Musi Abdullah masagi committee si maming tabo su yam phase joint committee for public awareness on COVID-19 naidana committee si sem bi dum kuire aduga committee si makha thabak ya masu paket le haibi ki pawdi tajare aduma ku committee asina tawri ba thabak sing ase masi committee asigi masi yamna pikna sem ki ba nataga lengak na committee sida mi yeng chang ba wali haiga tawri bra mayam da awareness laibasi habidi awareness laite haibasi masadi ngang na riba mayam sida miyam na wakal ta da ba miyam na wakal ta biu haibasi dum hainai aduna maram kanda committee si hena strengthen to ba hena kan kan ma thau ta bra habidi miyam na covid appropriate behavior ngak pina ba home isolation level matam da kana contact to da ba akoina kai to ba ya ba SPO2 level si yor kanda si akoina poke kata kino da hospital la poke katam ni haimna simu singa si lak da bo da makta asagi awareness haibo si miyam kan ga dori vaccination gi buoiro covid-19 gi buoiro hospital poke gi buoiro lekai da SOP ngak gi buoiro aduna awareness si mayam da hojikta wakal ta de haibasi awareness si yau da magi khogi mawong dum u bai tare aduna committee si hena strengthen to ma thok ta bra bu thambi
Zapremjan jam chumme committee si hena mapang kahan ba hena sauthu hon ba tangai phati committee si mamang la pa fast web ta id ai khoi gi kaino sir pe syam kumar ko su yang kana tai dap tor kan mafam kaya ma jingi tonga tonga mafam manipur gi kaino ai khoi state boundary gi area sing da koi chatlaga fawba miyam de awareness tawna na ba miyam bu kaino to hona na ba yam kana hona jaki hona jaraga laki adu second web lak pa sida ai khoi da tasirna sinagadauba lengak tagi sinagadauibra natra ai khoida su akiba ma tasirna second wave special liba amasu masini hena awabo heliba mayang khakse leiba committee si gi member sing su akiba phawdabi nate khoi mi oibani na haya tar hari sing se yam chumme masida id tonga tonga mafam sing sub committee mayam ko sema kana maduna thabuk tor poi targadi hena mai pakpa hena miyam da su hena aware hena na bagi adumba khudung chaba piba ngamba adumba committee mai hena oigadamni hai thamjage aduga ngasai ina roibada masida matam si leitrame thamjani mafamde curfew haibase masi khakna covid 19 se masibu aikoina kaino tawna bagi ngakthona bagi solution natte curfew sina hawjik si ising isaw la pajai nong kada sure ising isaw la pa matamda turian launa ban mafam amda kara pa matamda covid SOP ka huji punjai sai doini soida sengna hawjik mani ai meng ai khoisi khungangi adum lo mafam dagi oibni farm nong tawjabnina hawjik si kaino leibnina id lockdown leikiba curfew leibnina maram wa kada farm se nga thamyo farm sing situna de nga sing faduk na dreba jon tham leitabni nga itare market leitabnina aduna farm si sitrabnina nga faduk trabni lau udreba masina maram moira kan imung kaya amadi adu mai to sahi suba chengwan bagi dum phifam amda legi doine ba langang na hudi pp hari sumai cheng ke jiani hum thada pi habase honorable cm na yamna keno tawna mi amda appeal tawga masigi si keno tawki mi amna ngasi numi tarani singa agla mi am honorable cm yo pham sing illaga lai mase hawjikti id numi tarani se hawkhre makha ta ba aina thamjani bo pham di hari ba thamiba curfew se ngasi adi aikhoi nungmada surat sajariba natragana masida masagi inkhodi pothok pothoga jon pham hai tare khonman kaithen mak hangba khotba market achoga choba id khoi thawban kaithen lilong kaithen ko id moirang kaithen sigumba natabada hai lambi mapan jon jari ba khumba si shopping khalaga masigumba si jolhan ba ya bagi khudong sa masibu leiba ya lakpa ya bagi khudong sa ba piba masangi aduga hai riba kaino se ai khoi gi hojik lei riba impose toriba lockdown natragana curfew se masigi si komthok pa ya mongom da komthok ta targadi miam se tasengna puksaki landa natragana kaigumba id adum laba kainogi landa haidi ngasai SOP adu ada pun maki thugai ra kan dai koina ngasai thamiba covid pu mai thiba thin pina na bai dam ka thamiba pandam se masi ma ko ya habsem thamde den loin loin na yam tela mina sekel ani hung katang lo jara kan da asi dagi no mikhani gi mamang da id kaino ma da electronics adum laba TV channel TV channel lama da haidi sigumba covid ki matang da kaino to discussion to matam da id hai ba electronic kaino dogi anchor amadi adugi panelist oiriba kanagu xy singna community based or community amanatra amada fix to yaba wafam singa akoi thingna jeba masidi community amada fix to kan hai ko bi se akoi thengna ngam bodong nateba aduga id kaino gi media gi kaino singna so akoi melel india gi mafam da to bodona haidi community target to we phifam ko kurak pang yawe akoi mafam je leirak baneba ngasi mak ngarangi khabar mak yawe haidi ka drug phaba kanda muslim mari drug ka kona fare ha se why kari gi muslim mari ha mi maming do xy mi mari drug ka kona phai ha basi ya bida braba na tra muslim christian maitei pangal ha da pan bagi wan thok lei braba masida puningi ba nungi wan thok se kari no ha basi swaida mi amrak ta hangna yaure masita sengna id ai khoi gi media gi now sing the media gi keno sing thamjani ngofam di melel india gi mafam da leiriba media sing na khoi gi provocation to ba community hatred chandok pa man ba mong sing sai khoi gi lamda masida di masi mami ta hangum si ai khoi gi media sing matam puno gi section laga lai ai khoi da kangluk pi phuruk pi khena ba leitana hingak pa lamda ma khani masi makha ta hingana bo hona ba da media sing na lo iba thodang asa ubal thodang ko lo lai ba se masi makha ta na so lo bi hai ba se aro da pin to thank you okay am fazo from me have the curfew ko na premchan nei to hai bi doctor vaccine gi se khoi yaring khai government na dia khoi free da loina tawre pak sang asa asang na hai do chume du ga ayam ba paisa budi hojikti chamri yang khai gumba chamri adai mu lowi 1200 do city lawda ya da ba changi ba paisa mayam test to bagi se video government na test to government na subsidize ro ga di ahong ba ngam gani du government gi na free da tawna ba paksan na saga sangna pallidu paksan na paisa si changdana ba mi sing se RAT se mafam da health centers sing da RAT se da hojik home testing bu tawro haira bani home testing leiraga tawba yara bani adu oiraga di akhoina mafam sing da tawraga reporting da di tawta ba
ꯍꯣꯝ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ RAT ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯍꯤꯛ ꯆꯪꯉꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗꯩ RT-PCR RAT ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯁꯥꯡꯍꯟꯗꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯇꯧꯗꯅꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯔ ꯇꯦꯟꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯕꯗꯨꯜꯂꯥ ꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯇꯪꯒ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩ ꯘꯔꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯁꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯝꯖꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ 700ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ लाख 3 ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯂꯨꯄꯥ 700ꯁꯦ लाख 3 ꯂꯩꯇꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯠꯄ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 3 ꯄꯤꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ RAT तौब मतमदा गवर्नमेंट टोटल फ्री तौब नत्रगदी तसेंगना अखोई मियामसे आइदी RAT तौब ngamdadana आइदी केनो तौब ngamdadana अखोई मियामसे ngasi अखोइना खंगदोकना होटनरिबा ngasi kanana positive oy amsu oidi habse masi खंगदोक ngमोय तंगाई फन लेंगा मसी फ्री तौब मसंगी ममांगदा सु मसी तोंगा तोंगा बा पोचे म्याना ममल लेगत तमि लेंगा मसी केनो तौना बदन मदु फ्री तौबियो habse ओके लॉकडाउन हैबदी कर्फ्यू लेबन मरम मोरकना मपान थोक्तबा थबक सुबा यादबा सेल तापम खंदगे मरग असिदा टेस्ट तौनो सेल अस्कारे तोकदो बिना मफमसे अदुसु मथकता कर्फ्यू थंबना मरम ओइरकांदा हौजिक लैना असि लक्षण बंगमदबो होनरबसु मसिगी अवेयरनेस वाट पनर केनो मियाम ने SOP नाक्तबा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंग नाक्तबि ममि चांगताई हैबनी मसिदसु हेना मतिंग पांगनबा कमिटी फॉर पब्लिक अवेयरनेस ऑन COVID-19 हारिबो कमिटी असि हेना स्ट्रेंथन तो मथौ ताई हैबनी मसिगी मखादा सब कमिटी क्यामा थम मतुंदा डिस्ट्रिक्ट कुथिमक थमकांदा अवेयरनेस सिंग मतुवान तुवान क्यामा पाक छन पांगतोकपगी तंगाई फदब लेरी हाई वाफम मसिदा ngasi गोनदी मनु मुनगी थरम मसिलो संजरगे ngasi थरम मसिदा पैनलिस्ट अहुमगना ऑनलाइन कुथांगना छरुग याबि बिनो थरा फोंगसरे मसिरी ngasi gi मनु मुनगी थरम मसि करम तो वेदो खि पैनस की ईमेल आईडी impacttvnews@gmail.com मतलब खि फेसबुक पेज ता खन बेक यागनी ngasi गोनदी केनेम थिंगजरे खुमजरे